hey, 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 hey. Oh, kaningiphethe kahle emakhaya, sengiyashayina njengelanga. Badali bami cha ngiyanthanza, ningiphethe kahle. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya nikhala bantfu bakithi, nganjiya lana bantfu bakithi. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya lana bantfu bakithi, nganjiya nikhala bantfu bakithi. Nithi mama ngiyonikhumbula ekhaya, nalesikhathi sesihamba kancane, nalenyanga ngathi ayifuni kuphela, ingqondo yami icabanga ngani kuphela. Kodwa nje babe ngitabuya ekhaya, ngesabe make nama ngijabule ngishiye emabele akithi adliwa tinkomo. Kodwa ke bese ngenda njani ngoba nami ngifuna kushintsha simo sakithi, siphile kamnandi sisekele kudla imbuya ngetinzi. Sente ngabhalela ngisho umlungu incwadi, kodwa ilithando lenginalo fonini abadala. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya nikhala bantfu bakithi, nganjiya lana bantfu bakithi. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya lana bantfu bakithi, nganjiya nikhala bantfu bakithi. Many people text me down ngoba nginamali, ngoba nginabani manje nawe wathonela liphakathi, ngoba nginamali bathonela hlanje. Ngithi nasiphusha lo mculo bese-ke bathi siyahlanya, bese-ke bathi siyadlala, ngoba-ke lendvu abayadi, sineke lendvu siyayadi. Ngisho namanje bayadi kuthi-ke vele we are the best, njalo masifika bashintsha itopic bathi lo mswati-ke vele uyanyisa, ngoba-ke lendvu ngayiphiwe ngatini, hayi kuthi ngayifoja. So lendvu ngayiphiwe ngatini, akunankinga bathini, lendvu ngeyami ngatini. Ngithi noma badlela umona laba, sinestapo wophele maphupho ethu sitowabamba. Mama, baba, don't be stressed. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya nikhala bantfu bakithi, nganjiya lana bantfu bakithi. Tongikhumule emakhaya, nalesikhathi naso sesiyahamba. Nganjiya lana bantfu bakithi, nganjiya nikhala bantfu bakithi.